Idemo na zaleđene ulice grada Beograda. Naša koleginica Ana se negde smrzava. Ana, kakva je situacija napolje? Dobro jutro. Ali na nogama. Ali na nogama. U zavisnosti od toga kako se danas obučete, možda i ne bude toliko hladno. Mada temperatura od -4, koliko danas u ovom momentu može da se izmeri u Beogradu, nije naivna. U zavisnosti od vetra, to i sami znate, bude možda i malo drugačije. Trenutno lagano, ali sigurno Beograd se podigao u potpunosti. Gužve se lagano javljaju na ulicama. Kada je u pitanju autoput, gužve na autoputu počinju od Dušanovačkog mosta, odnosno od izlaza sa Dušanovca na autoput. Veće gužve se mogu zateći i na, naravno, Mostarskoj petlji i na autokomandi i na samom spletu. Mi se trenutno nalazimo na raskrsnici pri ulazu na Plavi most i na putu za Medaković. Kao što imate priliku da vidite sa Plavog mosta, ulaz u Vojislava Ilića je malo pojačan i ono što zaista sada ne mogu da vam prenesem, ali verujte na reč, cela ulica Vojislava Ilića je u pojačanom saobraćaju. U današnjem danu mnogo strpljenja će vam trebati. Temperatura će danas u celoj Srbiji ići i do -9, u maksimumu će biti negde oko -1 do -2. Kažu meteorolozi, tokom noći prestanak padavina, u većem delu zemlje i dalje minus i hladno, ali ono što je dobro jeste da sa severa, sa maglom u toku današnjeg dana, lagano, ali sigurno temperature se kreću ka nekim, pa da kažemo, višim normama, od 0 pa naviše. Danas nekako kada bi nam rekli maksimalna dnevna 0 ne bi bilo toliko loše, ali s obzirom da smo već zagazili drugu polovinu decembra meseca sa ulica Beograda, pretpostavljam da može da se preslika i na ostale gradove u celoj zemlji. Prema tome, svima vama u Srbiji kojima je malo teža situacija, želim samo dobru i toplu garderobu, mnogo strpljenja.